Union Home Minister Pu Amit Shah an Citizenship Amendment Bill pasani po in ILP Bill tel ani ang ti Mizoram atlom ngai pol chwai tu te ashil. Union Home Minister Pu Amit Shah an aizola buat sa Northeast Handloom and Handicraft Exhibition hongin Mizoram masonzel na turin Chief Minister Puzoram Thangatsu at he na apya nga pui atiam. Sibay ule donat sansin Kim Sang Zokin. Union Home Minister Pu Amit Shah an Citizenship Amendment Bill pasani po in ILP Bill tel ani ang ti Mizoram atlom ngai pol chwai tu te ashil. Le'la nga voina Mizoram to alo zin Pu Amit Shah hian Raj Bhavana NGO Coordination Committee shwai tu te akoma until pu chang asoy puya anin kom na a NGO shwai tu te hian sarkar lai puyin Citizenship Amendment Bill kal pui atum le Tripura a tui kukte Mizoram a shwai kirmek chungcha nga an ngai dan Union Home Minister hena hian ziakin an thenani NGO Coordination Committee shwai tu te soidanin Amit Shah chuan CAB chu kal tlang pui po ni se Mizoram a ngong anelo na turin inner line permit su tun aya chakzo ka thuam chata CAB ya proviso anga bel ani theinan malaka ni tur thu asoya CAB hi ankal tlang pui ani po in ILP nei state te now zok ten ILP chu in hum himnan an manzel theinan ruak man na siamani tur thu le CAB chu parliament da phar ani ma in akal phung tu ruak man chu joint NGO shwai tu te ne na en ho masak ani tur thu ashilani NGO shwai tu te chuan Tripura a mek tui kukte Mizorama abo wabang lova an lo le theinan le tui kuk lak let mek chu arang the ang berati to pani theinan malak pui turin Union Home Minister chu an nge na hemi chungchanga hian sarkar lai puin palai na thok tu tura rwatanga arang thei ang bera chin fela tum thu Pu Amit Shah hian a shila Bangladesh le Myanmar ram ri ong na sa veng tura ven him na thok tu chatak da bel tura NGO nge na chungchanga sarkar lai pui sum mangin mizo hlang omna CRPF battalion khat omna din tura malak ain huam thu Union Home Minister hian a shilani YMA MUP MHP MZP le MSU te telna NGO Coordination Committee hian Central Sarkarin CAB pasatum niya alana wangin Home Minister Pu Amit Shah hi pondum ne na lo mo a lung oilo na lantiran tuma Chief Minister Puzoram Thangan until tum chul tura angin nuwa le Home Minister ne na inkom na hun pe kan ni tur thu sha tiran ni nuwa ni zan masa khan lung oilo na lantiran tum hi anchula Home Minister Amit Shah nen hian voin chanu khan Raj Bhavana in komin until phut te hi an soi ho ta ani Union Home Minister Pu Amit Shah an Northeastern Council le Mizoram Sarkar changdun buat sai Northeast Handloom and Handicraft Exhibition su voin khan zar gota Mizo High School khel muala ahonga Mizoram in ma asonzel theinan Chief Minister Puzoram Thanga chu achul na apyanga pui a in huam thu asoi tun ma in Mizoram churam buai le tharum thona mun ni chin ma se tuna chuan hun khir le she tak alo to chin te kal sanin ramral muang tak ani to a India mai ni lo khovel huwa pu amwan na le in u naw na puang chhuak tu le Mei cher chitu dia shiat anita ani ati Prime Minister Narendra Modi ka ishwai sarkar lai pui chuan mar chakbel ma son na le remna anzo theinan chaktakin ma alati soyin Pu Amit Shah chuan an sarkar masakum nga chunglek po in Mizoram in masona tam tak aneya Sarkar lai puya Congress in thunei na achan lai khan 13th Finance Commission kal tlangin Mizoram tan cheng vai bel chasing kat sang kwa zakwa somsari pali pe kani a NDA ka ishwai sarkar tharapian nuwa 14th Finance Commission kal tlangin Mizoram masona na shang tho nan cheng vai bel chasing li sang ni zakwa somsari pani zet pe kani ati Union Home Minister chuan Mizoram Chief Minister Puzoram Thangat ne na alotiam to angin Mizoram in amamo shang a mu theinan le Mizoram chu ram moi tak ani anga amoina azwal zel theinan a thei ang anga pui a in huam thu asoya Union Donor Minister Dr. Jitendra Singh po in BJP ka ishwai NDA sarkar chuan mar chakbel mason na angai poi mo ti soyin Union Home Minister Amit Shah an Home Minister ani nu relo te a Mizoram atlo hian mar chakbel an ngai poi mo zia atilanga tun nai kum nga chunga Mizoram in mason na ahmu chu kumsom rupanga kalta a mason na ayin atamzo kani ati a Dr. Jitendra Singh chuan NDA sarkar hian vote mo na tur politics chau angai to lova mason na an veizok ni inasoi chalai te izon nan le na zon nan hindi thiama poi mo thu le Mizoram sarkar ho tu tengen angin Mizoram a hindi zirtir tu
angeta da turin arang lama malaka ni don ti asoi Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizoram to state dang tenen khai khin chuan chak lak na kong an nei tlem zoka heti rwal hian sarkar lai pui kai shwana hnuaya na sa zokin ma ason ze lang ti abe se ti asoya Mizoram chu thlai tin reng chhadu na munani awangim mason theina na satak aneya tuna changa kumsom lo om tura chuan Mizoram chu India rama mi pui tho chwa tamber na rama siam the be se ani ati Northeast Handloom and Handicraft Exhibition hian tun thani ria thleng a o dona heta hian mar chak state changshang achangin until siam le kut chwak chi changshang pho chwa ani a honna in khoma hian Assam Finance Minister Pu Himanta Biswa Sarma po in thu asoyani Union Home Minister Amit Shah hian Somadar som pakhat le minute somli panga khan BSF Embraer ho na in Lengpui Airport alo thlenga heta hian Home Minister Pula Cham Liana Hovin Sorkar mi poimo ten anlo dong songa hemi hnu hian tho theina mangin chuang pui halepat pan le in heta hian Chief Minister Puzoram Thanga Lok Sabha Member Pusila Rosanga Chief Secretary Pula Lunmoya Chuang Ngole DGP Pu SBK Singh ten anlo muaka helepat achang hian North East Handloom and Handicraft Exhibition ne na mun Government Mizo High School Field apan ding ngala heta hian Health Minister Dr. Arla Thanglia-nan alo dong songani Exhibition a honzo hian Raj Bhavan lampanin heta hian Chief Minister Puzoram Thanganen anin kombaka NGO Coordination Committee shwai tu te akombok Voina aizol ronto tu Home Minister Amit Shah chu Prism le MPC Party ten lung oilo na lantirin an lo muaka CAB du lo tu mi engemozatin an choi om Home Minister Amit Shah an High School Field changa Raj Bhavan apan layim Prism Party le MPC Party te hian voin janudar khat khan aizol Treasury Square a lung oilo na an lo lantira Citizenship Amendment Bill put lu le tum an du lo thu tarlan na banner poster le placard te an lo kengani Party panhi te hian CAB hian pulu tani po in North East State te huamtir velo turin memorandum an the lut bokani Party panhi te hian CAB an du lo chan chu India ramdan pui pal zut na ani baka Foreigner dan lobo Mizoram cheng te sa khwa awanga khwa le tuini na pek theina turani anti a Mizoram ang mishing claim na state da chuan namdang te khwa le tuini na pek an ni chuan remna le mwana thlengin angong donani anti India khwa le tuite po mamo bulpui pek thei an lani lo laya ramdang mi ten khwa le tuite chan vo an chu pui tur chu an tu le follow la omzel tur te tan thei to pa do an tum ti party pani te hian an soi he CAB du lo na nan tir na a hian Prism Party le MPC Party mi le sa aizola mi le lung le changin he hun mang tura local te antela Party mi ni lo CAB do tu mi engemozatin an choi om bokani heti lai hian ZPM Party chalai te chuan CAB pa sandu lo thu tarlan na poster chanem tak nizan khan an tara heng poster te hi Home Minister Amit Shah an apal tlang tur aizol ko pui kong pui sir mun shang shanga an tarani lungleya po CAB do dal tu mi chanem ngai te pung kho min CAB an du lo thu tarlan na thuziak chi shang shang an kengani Tourism Department in Anthurium Festival abuat sai so voin khan kharani Anthurium Festival himi puin an hlut le a chalai nu le pa nau pang le kum upalam thlengin achim tu zinga mu turan omani Anthurium Festival nei chung hian Mizoram te malzai te thiam thil chi shang shang te entirani a festival chim tu te inti hlim na turin sakor chung chuana te silai ka na mun le inti hlim na chi shang shang chop chwa ani a man na mun le a che vela Anthurium bar design chi shang shang a khoi te pho chwa ani Tourism Department in zo khwa asiam po mi puin an tlo na sa hle a re e khotlang shwai du den hera changa Zonet hudon danim Anthurium Festival buat sai awang hian har sa na lian thaman to ngai lova achim tu mi pui te po boy pui ngai khopa swal rong bol an om lova Anthurium Festival hian an khotlang sumlak lu po na satakin atipung chin ti an soi Festival kharna in khobi Tourism Director Pusai Tuangan akai shwaya Tourism Minister Puroba Romoy Roy te chuan Anthurium Festival chuan Anthurium Party lara chum tamzo khai lu na atana man ba ka mi pui te hlim na buat sai chu atum ani thuwa soya mi hlim lo te awanga chung kwa le khotlang in har sat na an to le hel na le buai na a thlen te chu hlim na a thla khenga heng har sa na thleng chin ti bo chu an tum zinga alian ber pakhat ani ati
Puroba Romoy Roite Chuan Tourism Department in Nikum Lama an budget sukumina za asomli parukin phaklo ma se hei hian Mizoram budget po na changa sum hailu konga so na nasatak ape ti asoya hemi tur hian theitopin ma an langal ti soyin React Tourist Resort ti changtu na tura project sarkar lai puya an thlen cheng noi zanga somruk chu pomsak an ni thuwa soi Puroba Romoy Roite Chuan ailo nga khwang chera pung chu sarkarin heritage poimo a apuang to ti asoya mitamzo kinan tloa a hlut na tipung turin tourist facilities center changtlung taksiam tum ani thuwa soya React Tourist Resort da department in rural chi shang tun naya ada thar depo mi puitan hon thuai ani tur thuwa soi Sports Minister ni Bok Puroba Romoy Roite hian kumin Christmas ma in Adventure Sports Competition le Festival buat sai tumani thu apuang ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC in Citizenship Amendment Bill pass lo turangen na memorandum Home Minister Amit Shah na anpe anlekha hian Citizenship Amendment Bill CAB chumharchak state ten na sataka ando dal thute Bangladesh ne na Inrinni na a ven himna achatok lowanga ramdang mi olsam taka India rama anlu thei thute Citizenship Amendment Bill chuan ramdang mi tetan olsam zo ka khwale tuini theina kong a hon tur thute antar langa BJP kai chwai NDA chuan he bill pass thei tura thop tu parliament ta nga tok ma se mar chakbial mi puitele India rampum ta na angong tur thira pass lo turin an nge nani memorandum an thelua hian MPCC president Pulal Thanhol le general secretary Pu H Ro Lunaten an ming an zia kani Nimina Anthurium Festival Hong To Chief Minister Puzoram Thangan Anthurium nei tu ni na Mizoram ina nei theina tura chan lak chu la ti thuwa soi Chief Minister chuan Anthurium le tourism kai kopa Anthurium kut pui buat sai ani chu thil in me ani a khwalzin tamzo hi blu na ani zela be sei omani ati a Anthurium manga sumdo na chuna sa zo ka achan theinan malak chun zom zela du thuwa soi Chief Minister chuan chei bol chople siam chop nilo Mizoram ramngo tere boruak thiang hlimte chu ramdang mi hip tu ani ati a khwalzin tamzo dong songa dol zo thei tura in buat sai achul ti asoi Khwalzin tamzok hi blu thei turin kong chazok sialte thona chumhun siam chatle ti changtlun te sarkarin angai poimo ti Puzoram thanga hiana soya bungno phurchi thona dol zo thei tura leng pui chumhun siam na tur project duana ni thu soyin hemi hi a hlotlin thei chuan Mizoram pangpar tharte olsam zokin khovel zaw zo ka ashal chwa thei donani ati Anthurium Festival honna in koma hian Tourism Minister Puroba Romoy Roite le Chief Secretary Pulalun Moya chuango te po in thu an soyani Anthurium Festival hi kumsang ni paruk achang khan buat sai chin aloni to a kumsang ni som pasari le som pariata te chol ani nuwa kumina man ani le ta ani Tourism Department buat sai Anthurium Festival le ta na sen so tur hi Ministry of Tourism in cheng noi somni panga ape ani Mizoram pum hua pa zirlai te science hiam na mga anin elna State Level Children Science Congress voice ni pasari na zo felani Samagra Shiksha Mizoram le Science Teachers Association of Mizoram STEM changdun buat sai ni o State Level Children Science Congress voice ni pasari na chu SCERT Auditorium chaltanga zo fel ani a thupuya Science Technology and Innovation for a Clean Green and Healthy Nation ti man ani a Aizawl District achangin project som pali Lunglei District achangin panga Champhai District achangin pali District Pathum Serchip Kolasip le Mamida changin pani cheu Longtlai achangin pakhat Avain project somthum alutani Children Science Congress atel child scientist hi junior le senior category a chen anni a junior project som le senior project som ni a omani Indian Science Congress atel turin arlal nun tuangi St Paul's Higher Secondary School Aizawl le TC Vanalmal Soma Holy Faith English School Lunglei de Thananni State Level Children Science Congress aticha thanswa som zinga pariate hi kumin December ni somni pasari achangani somthum pakhat chunga Thiruvananthapuram Kerala ane tur National Children Science Congress antelanga team dang pani chu na kum January ni thuma changa ni sari chunga Bangalore Karnataka ane tur
107th Indian Science Congress an tel don bok khana inkhom voin tlai hi School Education Director Pilal Zarmo yunamhan puya nimin lama honna inkhom chu SCERT Director Pilal dong lianin ahman pui thungani Children Science Congress Sorkar lai puya Department of Science and Technology Nuaya National Council for Science and Technology Communication bultumin kumsang kanzakwa somkwa pathum achang khan kumtin buat sai chin ani a district level state level national level te in el na hibuat sai chin ani Mizoram Pradesh Congress Committee in MNF Sorkar to BJP malsom na duwanga CAB do dal ngam lowa anpu MNF Sorkar in sumle paya harsan na ato meka wangin central na antho pui BJP Sorkar malsom na amamo ni in MPCC hianan soya hewang hian Mizoram le Mizo namta na chimral na kong thlen theitu tur dan hlawom Citizenship Amendment Bill ado dal ngam lowani anti a CAB do dal nalan tir tuma NGO Coordination Committee malak na an me mi baga do da nalan tiran omlo nan dan khau tak mangin aizo ko pui chung mun tam taka CRPC za somli pali manga pun khom khapna an buang bok ti an soi MPCC chuan CAB hi atir te achangin an party chuan ado dan ngal ti an soya Pulal Than Hola Chief Minister ni Layin Union Minister of Law and Justice Ravi Shankar Prasad le Joint Committee on CAB Chairperson Dr. Satyapal Singh denena CAB do dal na lekha natakin alo thonto ani anti a Union Home Minister le BJP National President Nibok Amit Shah lozin tura po hian MPCC chuan NGO Coordination Committee in do dal na alantir tur chu thopim Congress member atam the ang berin joy om turin sha tir na le ngen na ati chwaka chople chil taka NGO lamin an thu an su ta ka wanga CAB do dal na atakalan tir ni theidalo chu poyan ti thu MPCC hian an soi CAB do dal na lantir tum telaka MNF Sorkar che dan chu makan ti thu MPCC hian an soi boka CAB hi atakakal tlang pui ani a mizo te himna turarwa manna aum lowani chuan MNF party chu mizo te himna ti der thong tu le mo phur tu nam phatsan tu dik taka an ngai don ti an soi Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Mamo Shangchang Union Home Minister Amit Shah Nena Athen Raj Bhavana Anin Komna Chief Minister Hian Citizenship Amendment Bill Chungchang Te Ram Riveng Tura Mizoram Border Guard Force Battalion Ni Din Tu Tur Mizoram Tan All India Services Cater Shanne Achul Thu Union Home Minister Hi Ashila Sorkar la puyin Hindi Chong Angai Poimo Chokme Kara Mizoram in Hindi Zirtir Tu Amamo Thule Hemi Konga Harsat Na Mizoram Sorkar in Ato Mek Thule Hemi Sutkian Nan Hian Special Financial Assistance Sumda Bel Achul Thule Mizoram Mainilo Marchapum Hasona Atan Rohman Changkai Dan Tur Chungchang a soi puyani Shwai tu panhi te hian India le Myanmar in lai chin na chungchang po soyin Mizoram chu ramdang panhi depa ani awanga ramdang ne na in lai chin na chungchanga mo phurna poi mo tak ane thuan soya Union Home Minister Hian Mizoram chukum tam tak chung India State Ral Muang Berte Zinga Miani Awangin State Dang Boina Tok Te Tan Po Enton Tlakani Thua Soya Citizenship Amendment Bill Chungchang chu andu na le rotna anne te le khamanga thlen tur le Chief Minister in anera thil poimo dang athen te po achul anga ngai twa zui ani tur thu pu Amit Shah chuan asoyani ZPM Political Affairs Department in November ninga Asinung Hills Development Council in Thanane Tura. Ahwam chunga anmi te chu andu anga mala turin thune na ape. ZPM Political Affairs Department hi voin khan chu khomin Sinlung Hills Development Council in Thanane Tur chungchang hi an ngai to a Sinlung Hills Development Council hwam chunga anmi te chu anrin tok thule he in Thanane Tura hian andu angle cha anti anga malak an phal sakti an puang ani. Ramlu North Kotlangin Anveng Chung Alo Himzok na Tura CCTV Anwa Chu Anveng Ward Councillor Buke Romoyan Tukin Kana Hong Ramlu North Hian Anveng Chung Hunsom Pania CCTV camera hi Anbuna Waime in an enkol donani a Hong tu Buke Romoya Chuan CCTV Chuan Swal na Zongzong Veng Lo Ma Se Miswal Chet Vel na Tam Taklaka Mi Puite An Him Pha Be Seyani Ati a AMC in plastic cup na Dana Manchan Chu Thop Turin Mi Puite Asom Ngalani Thingtang mi te khosak choi kan na atana Mizoram State Rural Livelihood Mission malak na kalzela tunkar top lamkhan khobung RD block huam chung khoshang shanga athona run entirna free animal health camp na yani
MZSRLM khobung block mission chuan an bial chunga khoshang shanga ran vul tu ten hlok zok le chisel zoka an ran an enkol theina turim free animal health camp he khoshang shanga an buat saya ninga ni khan khwang thing zol se khobung le dungtanga te buat sayin nimin khan khan kon far kon Chong Tui East vaphai le sam thanga te nei le ani khobung block mission MZSRLM te hian sarkar lai puirwa manna angin Champa district CHANCHIN department te thok tu te phungboma somin ran entir na hi an buat saya district CHANCHIN achang hian veti doctor pathum le veterinary field assistant VFA pani te an thok chwaka khobung far kon le vaphai veterinary dispensary ya VFA ten an pui bok ani Chan Mari West Branch YMA in Voin County Senpek Run Pui and Buat Sai. Azo Civil Hospital Blood Bank at Hokten Government Middle School at Tisen hi an lak saka apetu de himi paza som sari pangale me chia som thum palian ni a units zanni pakwa an pe ani. Chan Mari West Branch YMA hi an tom ngai bol zinga Tisen petam berlo manan lo dong to a kumsang ni som khan unit zanni paruk pe in kumsang ni som patni le som pathuma unit za som kwa patni le sang ni som panga a unit za somruk pathum an lo peto ani Evangelical Baptist Convention Church Chalai Paul Baptist Youth Fellowship po in andin Champa kumsom ni pangana Silver Jubilee Paulin Voin Khan Azo Civil Hospital Manturin Tisen unit somli palian pe a apetu te himi pa som thum pariat le me chia paruk anni Mizorama tipper ne tu le khal tu shwai tu ten PWD Chief Engineer Puarlerin tuang mu in te re le ya tipper rit phur tlan phalo wanga har satna an to thu an thlena PWD CE hian tipper rit phur de tlan thei turarwa manna siamani to thu alo shilani tipper manga ezong te hian Transport Department ho tu te an komna a Mizorama namdang tipper dan lova register te cancel turin an ngena Transport Department ho tu te hian a thei anga lo enzui an tiam ti an soi Baptist Church of Mizoram Noaya Pastor Bia Shang Shang ten nimina changkhan biarin khom puyan manga naktuk zana anchia kang Baptist ko shan me se pol le Baptist mi papol ten nimin khan bial ro relin khom an neya voin lama Pastor Bia ro relin khom ne chunzom le ani BCM bialin khom puya thurel Shang Shang bial thu nei na chin bialam de chu ro rel na sang zo BCM assembly ya ngai to atura chhop chwa chin ani Voin khana zola kholum lai berin Celsius degree somni pasari ani a avo lai berin degree som pakwa point pakwa ani hemi chung hian ra millimeter li asurani naktu pathiani a chuan kholum lai berin Celsius degree somni pakwa vel avo ber line degree som pakwa vel ani binani jingdar nga le minute som pahnia ni chuang kanga daidar nga le minute li a atlale ang